I pozdrav ljudi, i danas izvlačimo dobitnika ovog giveaway-a od 3700 RP-a. Kao što sam rekao, znači ima samo to prvo mesto i vidjet ćemo ko će biti taj pobednik. Znači 3 lika su se prijavila. Znači razmišljam sam da odustanem pošto samo 3 lika, ali ipak nisam znači prijavili su se Bombla Bla Srb, Eune East, Nacu Pipi Dragnel Eune i Icpeđa Eun East. Da, to je sve Eune. I sad, znači, ovdje je sve preko random.org, kao što vidite. I sad ćemo, znači, izvući tog dobitnika. Znači, vidite ovo od 1 do 3, samo idemo na generate i bit će po onome kako je poređano. 2, znači, ovo je produkt, znači, izvukli smo broj 2, dobitnik ovog giveaway-a je Nacu PvP Dragnel, kako se čita, ne znam engleski, Eune, dobro, čestitam ti na osvojenom giveaway od 3700 RP-a, javi mi se na Faceu, ostavit ću link u opisu klipa, javi mi se na Faceu u roku od 2 dana da ti dam RP. Da, znači obavezno se javi ako hoćeš RP, drugačiji ti ne mogu dati. Da, javi mi se i to je bilo to ljudi za ovaj klip. Nastavite da pratite ovaj kanal, vidimo se u sljedećem klipu i pozdrav.